bridging Filipinos through music and bringing joy from across the ocean. Aloha! Mabuhay! You're listening to the Hit Filipino Radio on AM 1130, 96.7 FM, OC 882, and PinoyPowerMedia.com on KPHI Pinoy Power Radio. Dahil tiniben Bautista po, dumdumeg kayo ti makaikatbannog a programa, Kompletos Recados, ni Ninong Benny Giang Rieta, dito'y KPHI AM 1130, 101.5 FM, Ken Oceanic, Digital Cable Channel 882. Ay no kastoy latibiyag ag pekelak, Lunes, Inggan at Domingo awan inanak, Uray pa'y nga tanuag triple jabak, Di makisayan bills ko ti credit card. Numabalila kung mga iyutang ko, Daytoy na'y napuskol nga uban ko. Numakayak lakit ding nga alisto, Dupang panunutek kasasaad ko. Naimbag lakit din taad na programa ti radyo, ang makaliwliwa, malipatang amin ang problema, no dungeg ka, matay ka't katawa. Kompletos Recados, linglingay ni saluyot, makapunas banog, makaikatilaladot, ang inen, tatyang mo, uray kala, ang makailildo, nudongeg ka, Kompletos Recados. Pagayam ken kapsa dito ang atang mga kaibigan, Benny Giang Rieta po lamang, ay ko na ako, numampay, kanunumuan, dagiti nanumo kailian, kang kanayon lata po sila lagip kada kayo, ket sapay ko matakasta kayo mat, ha? Nakasta dati istorya ti mapamakimisa. Niya po yung stad na kumakin ka, kung na nakayawang kanya ka po, kung na uray agrikisa kayo. Hindi, biro lang mga kaibigan, okay? Siyempre, kailangan nakaisim tayo lahat mga kaibigan. Kompletos Recados, kas ko na dati kanta ni Ben. Linglingay ni Saluyot, sa dinuma na paset tilubong ti ayan nyo mga kaibigan, okay? So, sapay ko mga rada po, takadwain nyo rin umotibiyang aging gana iti alauna, iti daytoy nga malem ti Domingo mga kaibigan. Okay nga rod mga kaibigan, no okay kayo, okay akmait. Tay kunadan no pakateyan niyo, pakateyak mait. Happy birthday gayam kini manong ni Kaka Paul. Ayaw, Paul. Wano Pulyon, wano Puli, Durupan. Di tawayan ay, nakaw, pagka paring ba, nagsangsangit sa daday ko. At dasara na nga babasitan nga gururay. Ha? Mali nga minta, no di tayo kumamot ag trabaho, kaya mapantay kumamot sumurot kailian. Ya? Nga mala, tayo na ako, nadan tulat na sa bawi, sa bali mga kaibigan. Okay? Nga raw diti dahito nga gundaway, antuyin nga iti pagyamanan dagiti na dumaduma nga sponsors ti programa tayo Kompletos Recados iti dahito yung bulan. Thank you very much, my big mahalo. Ay Diyos ti agnin at Diplomat Tours and Travel Incorporated with telephone number 848-2404. Wano sana po masarakan nyo ti opisina da dita 905 Umi Street Suite 105 dito'y Kalihi. Likodan lata po ti Jack and the Box. Numapang kayo sa jay, wano tumawag kayo mga kailian, iti 848-2404, nakasaganang agserbi kada kayo, dagiti Diplomat team members, ngidadokluan ni Elma Pacleb, kasama ni Reggie de la Cruz, ni Michelle, ni Monique, ni Maylani, ni Luz, ni Jason Agustin. Once again, thank you very much, kutuparing RC Agustin. Of course, Himaya Shoren Limited, mga kaibigan. Thank you to Mr. Kit Shioda, their president. Masarakan nyo matapo dito 710 Coho Street, sangot ti Honolulu Community College. Ti Shimaya Shoden with telephone numbers 841-6611 and 845-6691. Pakasarakan nyo ti Rabong Uray Kalgawada. Shimaya Shoden, padasin nyo apo agawid kayo nga nakaisam.
Kastamot din ti Gemstar Cargo ni Bossing Noli, iti 3303-3494 ni Emma Pagdilaw, 3303-3484 ni Mario Ramelb, 676-8930 ni Jocelyn Ramelb is 382-0125. Thank you very much pa mga kaibigan. Kadamanong Val, kanimanang Edith Dr. Lero. Dito'y Sunrise Lace and Flowers. Dito'y King Street mga kaibigan with telephone number 533-3925. 533-3925. Maraming salamat din kada paring band kani Maring Floor Secretary Tita Is Manoa, Tikitib Bingda ni Jason Kenny Corian, ni Brian Christian Ken ni Janice. Of course, the Ambo Kenny Bing Tabios Dita Haumana Place, ni Katie, ni Casey, ni Kelvin Kenny Kobe, ni Tata Charing Kenny Nana Maria Tabios. To paring Cesar and Maring Mirna Lamarca, Dita Alani Street Kalihi pa rin, kastamutan ni Gina, ni Gerald, ken ni Jason, kente kapapatgan nga ni Jaden. Ni Manong Francisco Padilla, dito 94-1234 Cahuayna Street, Waipaho. Maraming salamat. Ni Manang Linda, ni Manong Ernie Manuel Sr. E.J. Capulay, dagiti ubingda ni Erickson, ni JR, ni Emmy, ken ni Ernie Lane. Of course, dita Maulane, thank you very much to paring Joseph, ken ni Lorna Ancheta, ni Jason, ken ni Jamal, ni George, ken ni Lovely, ni Joshua, ken ni Hyper Kylene. Of course, ni Arnold Miguel, ni Manager Dulpo, gumapgwapo at damang pagpagwapo. Dagiti ubing na ni Angelo, ni Angelica, ken ni Ronel, ken ni Lucy nga sila, o timang liwang-liwang nga dalan ni Dulpo. Of course, my thank you din to Lyndon and Donna Salvador di Tagulik Avenue, dito'y Kalihi. Of course, the panding ken ni Marites Kalibuyot, kastamot ng dagiti ubing na ni PJ, ni CJ, ni AJ, ni DJ, ken ni TJ. Of course, ni Dennis Corpus, thank you very much. Kastamot ni Alu Marsus and kastapay ka ni Lumen Kalibuyot. And the last but not the least mga kaibigan, ni Kakawarli Ganitano. Iti Ganitanos Ornamental Iron Craft, dito Pearl City Industrial Park mga kaibigan. With telephone number 4567780. No kasapulan nyo apo digiti automatic gate. Kastamot ng alad, lanay railings, security window grills, repair and welding services. Tawagan nyo lang mga kaibigan ni Kakawarli Ganitano, 84567780. And the last but not the least, kung nakita nyo sana po, maraming salamat din to Ven Bautista and Noralyn Domingo. Kasama tandagiti ubing ni Ven, Dekiano, kini Micaela, and of course ni Ros Canto Bautista. Thank you very much sa inyong lahat na mga sponsors natin. Inaktuman ipangag kada kayo dahil may isang sarindanyo. Damagak man ken ka, numalagip nakpay apetisyonan, tano saan, ay na, agkararag kan numum tiyaga mami. Hindi, okay. Yun mga kaibigan, ang aking ipaparinig sa inyo mga kaibigan. Manipo dito volume 2. Di Sarindanyo ni Saluyot mga kaibigan. Siyempre magatang ilagay po dito North Star Queen Pinoy Record Bar dito King Street. Ayan ni Kumadri Edna ken ni Manang Elma ken Madeline ya. Ni Totoy Bibo dapat kayo medyo sinukatan na ni Dr. Pidreng. Sinipadong tikalding. Maunay na sinipadong ni Kaldingin tayo. Anyway, mga kaibigan, wag po kayong aalis dahil hindi pa po ako tapos. Dahil tayo po'y magsama-sama hanggang alauna ngayong hapon, mga kaibigan. Dumdumag kayo, iti kumpletos rekado sa programa. Dito'y Pinoy Power Radio, KPHI, Honolulu, Hawaii. Yes, mga kaibigan, kit nga rada po iti dahito nga gundaway. At doon na kita'y agpagpagilap nga amuyo mo na po nga Domingo tata. Pero teko na kon iso nga idanong ko kada kayo apo ti maisa nga Sarindanyo muna. Kayo muna mga callers ha. Mamaya kayo, okay? Alright. Ipangagantay pa ti Sarindanyo. Dito na kita'y dadu mga texan mga kaibigan ni nakadadudan. Ya? Manong, I would like to greet my sister Sixta Asio ni Istang. Ag-birthday today. Alawan, madamdaman to. Nagapukin ni Imelda nga asawa ni Marcos. Yeah, talaga nga naganda mga kaibigan. Ano pilihan ni Imelda nga takin ni Marcos.